govorimo o reformaciji, govorimo znači o nečemu što je definitivno promenilo kartu Evrope i kartu sveta. Dakle, reformacija je jedan višeslojni pokret koji je nastao. Dakle, prvobitno je krenuo zapravo od teologije, a onda je svakako može se taj pokret, dakle reformacija ili protestantizam se može gledati zapravo iz teološkog stava, može se gledati sa društveno-političkog stava, može se gledati sa jezičkog stava, dakle ima nekoliko uglova, dakle sa kojih se može posmatrati taj fenomen koji je nastao u 16. veku, dakle kao što je Mikloš u uvodu rekao, dakle 31. oktobar je godišnjica, dakle i ove godine se proslavlja 505 godina, dakle od reformacije. Pre nekoliko dana, dakle pre 3 dana smo imali rođendan Martina Lutera, dakle on je rođen 10. novembra 1483. a umro je 18. februara 1546. godine. Moram na početku da kažem, dakle ovo govorim, dakle zbog da kažemo prvenstveno muslimana koji će ovo gledati, a to je da mi u protestantizmu, dakle budući da sam i ja protestant, dakle pripadam adventističkoj crkvi, mi ne gledamo na Martina Lutera, na Žana Kalvina, na Johna Knoxa, na Melanchthon, dakle na sve te protestante, mi ne gledamo da su oni sveci, dakle mi smo stava i stajališta zapravo da su to ljudi koji su bili ljudi od krvi i od mesa, da su to ljudi koji su imali svojih vrlina, da su to ljudi koji su imali svojih mana i nešto će zapravo o tim manama koje neki percipiraju i koje odmah detektuju i tako dalje, govoriti Sale iza mene. Dakle, mi prihvatamo njihovu teologiju, dakle u potpunosti, dakle onako kako jeste. Svakako da se možda sa nekim elementima ne možemo složiti, kao što su antijevrijski stav koji ima Martin Luther, ali svakako da njega moramo sagledavati u vremenu u kojem je živeo, iz miljeja iz kojeg je potekao. Dakle, to je ono što možemo da kažemo kad govorimo o njemu. Svakako dakle, da ne možemo da blagoslovimo i da kažemo bravo, odlično za njegov antijevrijski stav koji je imao, ali kažem u svetlosti duhovne koju je imao, u svetlosti teološkoj koju je imao, on je puno toga ostavio i uradio. Dakle, Martin Luther, kao što sam rekao, ostavio neizbrisiv trag. Dakle, jednostavno, Evropa i svet pre njega i posle njega to nije isto. Ja ću se zapravo da pređem na jedan deo koji sam želeo da podelim sa vama, to je zapravo kako se u katoličkoj crkvi ili možda čak i u pravoslavlju gleda na protestantizam i na reformaciju. Dakle, recimo evo kakvi su sve epiteti deljeni Martinu Luteru. On je, kaže, korov u gospodnjem vinogradu. On je sin pogibli. On je divlji vepar. On je zmija. On je kužni virus. On je šugava ovca. Razumete, dakle, ovo su sve reči koje su jednostavno dolazile iz onog suprotnog tabora, dakle iz katoličke crkve. Kad kažem katolička crkva, onda i tu želim zapravo da neki način budem precizan i jasan. Dakle, kad mi govorimo o katoličkoj crkvi, kad mi govorimo o pravoslavnoj crkvi, dakle, mi ne možemo da govorimo o generalnom smislu, da su svi katolici loši, da su svi pravoslavci loši, kao što ne možemo da kažemo da su svi s druge strane protestanti sjajni, bajni i tako dalje. Svakako da među svim tim konfesijama, religijama imamo dobre ljude, pozitivne, i imamo svakako ljude koji su ona suprotna realnost, dakle negativni, loši i tako dalje i tako dalje. Ali ovo su zapravo epiteti koji su njemu dolazili od zvaničnika katoličke crkve, dakle ne od običnih ljudi, zanatlija, trgovaca, seljaka, advokata i tako dalje, već od običnog sveta. Jedan katolički istoričar crkve koji živi u 19. i 20. veku, njegov prezime Belok, je napisao knjigu Kako je nastala reformacija i on zapravo tu kaže
evo kako, koje zapravo on slike, koje epitete koristi kad govori o reformaciji. On naziva da je to katastrofa 16. stoljeća. On naziva da je to brodolom. Malo dalje u svojoj knjizi upoređuje reformaciju sa varvarskim uništenjem grčkog kiparstva. Dakle, s jedne strane grčko kiparstvo, čime zapravo hteo da prikaže katoličku crkvu, katoličku teologiju, a s druge strane Luter, reformacija, protestantizam, i oni zapravo potiru, oni uništavaju grčko kiparstvo ili grčko vajarstvo. Zatim tu je izraz kao nelagoda, nesreća, kataklizma i tako dalje. Sad kad govorimo o ovoj temi, dakle moram da spomenem jednog pravoslavnog teologa, njegovo ime je Lazar Milin, koji je zapravo smatrao da je katolička crkva sekta, da je protestantizam takođe sekta i da to recimo konkretno znam jer je bilo reči o adventističkoj crkvi i da je adventistička crkva sekta. I onda je zapravo govoreći o tim trima sektama rekao da je to adventistička crkva sektine, sekte, sekta. Dakle, to je bio njegov stav koji on imao o reformaciji, o Luteru, o njegovoj teologiji i tako dalje. Dakle, još jedan put ograđujem se, dakle, ne mislimo da su svi katolici takvi, da imaju možda jedan negativan stav prema Luteru i tako dalje. Sve je zapravo stvari, to je moje višegodišnje iskustvo, kako se ljudima predoči reformacija, kako im se predoče stvari za koje se Martin Luter zalagao, koji su problemi bili u njegovoj percepciji katoličke doktrine i tako dalje. Ako jednostavno odmah kažete on je korov, on je kako su ga nazvali, zmija, kužni virus, šugava ovca, on je divlji vepar, sin pogibli, on je korov, jednostavno onda automatski će čovek svaki jednostavno odbaciti tako čoveka, bez obzira šta on govorio, propovedao i tako dalje. Da se sad malo pozabavimo zapravo sa duhovnim uzrocima reformacije. Dakle, reformacija koja je nastala u 16. veku je zapravo jedna u nizu reformacije ili jedna u nizu pokušaja reformi. Dakle, kad se malo pozabavite crkvenom istorijom, onda možete da primetite zapravo da je i pre Lutera bilo ljudi koji su pozivali crkvu na promenu, na jedan radikalni koreniti zaokret. Ti ljudi zapravo su dakle, vekovima pre Lutera smatrali da je katolička crkva ustanova koja bi trebalo da se bavi duhovnim stvarima, a ne da se bavi političkim stvarima. Dakle, da je ne zanima ovo zemaljsko carstvo. Katolička crkva je činjenica zapravo i toga su svesni pa i katolički istoričari. Dakle, bila ustanova koja je propovedala nebesko carstvo, ali je i tekako polagala na ovozemaljskom carstvu, na ovozemaljskom jednostavno životu, da kažemo na luksuzu, na bogatstvu, na raskoši, na sjaju i tako dalje. I to su sve stvari koje su srednjovekovnim ljudima smetale, predstavljali im veliki problem u njihovoj duhovnosti i percepciji crkve i protiv takvih stvari se je svakako dizao glas i poziv za reformu. Kako je crkva reagovala na takve stvari? Crkva jednostavno nije bila u stanju da se izbori sa takvim stvarima. Kad kažem da se izbori na jedan drugačiji način od onog kakvog je ona napravila, a to je zapravo da je takve ljude gotovo po defaultu, što bi se reklo, po pravilu, dakle, odcrnjivala, ekskomunicirala, proglašavala ih zapravo ljudima kogod može ili sretne negde može da ih ubije bez da snosi ikakve pravne konsekvence. Dakle, jednostavno samo na takav način se ona suočavala sa kritičkim mišljenjem koje je dolazilo iz same crkve. Dakle, to su bili vernici, ponavljam, koji su jednostavno živjeli svoj život, ali su određene stvari uviđali da nisu u redu u katoličkoj crkvi, jednostavno su smatrali da treba da kažu. Svakako da su takve stvari se gomilale vekovima i onda smo došli do 16. veka kad se pojavio Luter i posle toga stvari više nisu mogle da se stavljaju pod tepih, da se jednostavno pravimo da ništa ne znamo, da ništa ne vidimo. Luter je neko ko je definitivno uzdrmao katoličku crkvu i s pravom je zapravo ona na neki način počela da se buni, jer zapravo ako vi imate vekovima zapravo, znači od prvog veka, da uzmemo prvi vek kao nastanak crkve,
i posebno katoličke, tako. Dakle, imate jednu situaciju da ste vi vekovima gospodarili određenim prostorom, obeležili ste ljudski život od početka do kraja, dakle od početka mislimo na krštenje, tako, koje se obavlja dok ste još mali, odlazak sa ovog sveta opet ne može bez crkve i njenih sveštenika, dakle praktično svi segmenti života, sve pored onovremenog pozno-antičkog i antičkog i srednjovekovnog društva proživela je crkva. Ona je bila nekada u dobrim odnosima sa državom, nekada u lošim odnosima, dakle odnosi između crkve i države su bili takvi, to je sad jedna druga tema, ali opet tema koja zadire u ovu večerašnju temu koju mi govorimo. Dakle, crkva i država su ponekad bile na ratnoj nozi, ponekad su bili u dobrim odnosima, tad kad su bile na ratnoj nozi, dakle crkva je pokušavala da dominira nad državom, država je s druge strane pokušavala da zagospodari nad crkvom. U istoriji crkve postoji izrazi kao cezaropapizam ili papocezarizam, dakle, a nekada su sasvim dobro sarađivale, pri čemu je, naravno, kad govorimo o tom periodu saradnje, podrazumevalo se svakako da je crkva ta koja će da državi naloži određene korake koje država mora da uradi kako bi se crkva obračunala sa onima koji ne misle kao ona, koji ne veruju kao ona i tako dalje. I onda bi svakako država sa svojim državničkim aparatom, sistemom određivala taj drugi deo posla, dakle sprovođenje pravde. I sad naravno kada se pojavljaju Martin Luther, tako sada se jednostavno Evropa deli. Dakle, sasvim je logično što je katolička crkva reagovala kako je reagovala, nezadovoljna i tako dalje, pa onda opet sa Tridentskim koncilom koji se događa u drugoj polovini 16. veka, tako. Dakle, sada jedan određeni prostor na kom ste vi gospodarali morate da delite na dva dela. Naravno da se to nikome ne sviđa i da je onda sasvim logično dolazilo do velikih problema. Odnosi između katoličke crkve s jedne strane i protestantizma s druge strane nisu bili samo teološke prirode. Dakle, tu moramo odmah da kažemo, dakle, tu su ljudi ratovali, tu su se međusobno ubijali su protestanti i katolike, rušili su sve što je bilo katoličko, crkve, oltare i tako dalje. S druge strane, katolička crkva je isto to radila. Dakle, to je bila, mi kažemo da to je bila reformacija, ali u principu to je bila i revolucija. Dakle, ako vi smenjujete jedan režim, dakle, pokušavate da uspostavite drugačiji oblik, da kažemo, vladavine, po znacima navoda vladavine, tako, onda to svakako može da se okarakteriše kao revolucija. Moramo da kažemo još jednu stvar, to je da je reformacija čedo katoličke crkve. Dakle, reformacija nije došla sa strane, reformacija nije došla iz kruga pravoslavne crkve, reformacija je došla iz kruga katoličke crkve. Dakle, svi ti pozivi za reformom koji su onda od vremena 14. i 15. veka dobili jednu najvišu dimenziju, a to da su dolazili iz redova katoličkih teologa, intelektualaca, kao Wycliffa, kao Husa, na kraju krajeva Luther, Calvin i tako dalje, to su sve katolički teolozi, dakle, jedan intelektualni krem, svakako da to onda posebno boli katoličku crkvu i poseban je udarac i zapravo da je katolička crkva možda na vreme odreagovala sa nekim stvarima, sa nekakvim reformama, sa pokušajima da se neke stvari promeni i tako dalje, vrlo verovatno se ne bi dogodila reformacija u 16. veku, ali to je sad sve šta bi bilo kad bi bilo. Dakle, kakvi su duhovni uzroci reformacije? Ja sam ovde pobrao nekih 7-8 tačaka, pa evo da ih podelim sa vama. Dakle, slabljenje moralne discipline među sveštenstvom. Dakle, to je bila prva stvar na koju su reformatori i ovi 16. veka i oni prethodni zapravo ukazivali. Dakle, ako ste se vi obavezali da imate ona tri zaveta, da ponovimo koja su ta tri zaveta, dakle, to je zavet siromaštva, zavet poslušnosti u određenom samostanu ili manastiru i zavet celibata ili neženstva, onda se toga trebate pridržavati. Dakle, onda je nemoguće zapravo da imate, ne znam, suprugu ili da imate još i decu i tako dalje, ako ste u tome. Ali toga je svakako bilo jako puno i to je ono što je zapravo predstavljalo problem vernicima da gledaju prelate, župnike,
biskupe, kardinale i tako dalje, dakle od onih najniže rangiranih pa do onih visoko rangiranih u hijerarhiji i strukturi sa takvom vrstom poroka. Slabljenje moralne discipline među laicima, posebno među bogatim ljudima, dakle, i to je bilo predstavljalo problem. Zatim, nezadovoljstvo naroda nepreduzimanjem reformi službene crkve. Dakle, ako vi godinama ili vekovima nešto apelujete na poziv i šaljete pozive, s druge strane se to jednostavno na jedno uvo primi, na drugo uvo izađe, onda jednostavno samo se time prave određeni i talože određeni problemi. Zatim, sljedeća stvar koja je tu bila vrlo važna, to je neškolovani kadar u okviru crkve. Dakle, vrlo često ćete kod istoričara koji govore o srednjem veku sresti zapravo da su katolički sveštenici bili ljudi koji su bili ili jednostavno ljudi koji nisu znali latinski jezik ili u najboljoj meri su znali jako slabo latinski jezik i sa svim tim stvarima su zapravo samo pravili, da kažemo, jednu ružnu sliku crkve koja ima sveštenstvo koje je neprofesionalno, koje je loše, koje jednostavno ne može da odgovori zahtevu i potrebama verništva, bilo da se radi o gradovima, bilo da se radi o selima. Sledeća stvar što moram da kažem jeste da su recimo mnogi župnici nisu živjeli niti radili u svojim župama, dakle i to je isto predstavlja određeni problem. U duhovne uzroke, u duhovnu klimu koja je uoči reformacije bila, to je dolazak Antihrista. Zatim, jedan istoričar navodi da je kult svetaca kao nikada bio rasprostranjen i prisutan krajem 15. i početka 16. veka. Dakle, to su sve stvari koje govorimo o duhovnim uzrocima reformacije. Evo jednog od tih, recimo, to je nešto što je poznato u istoriji kao devocio moderne ili moderna pobožnost, koji pokret nastaje tamo u Holandiji i severnoj Nemačkoj. Dakle, govorimo o 14. veku, osnove laički red Gerard Grote, dakle red braće zajedničkog života, koji uticuje na Tomu Kempinskog ili Kempisa, već kako ko čita. Ovaj pokret i ustaće protiv crkve ogrezle u prolazne ovozemaljske stvari umesto u duhovne stvari i vrednosti. Suština hrišćanstva je zajednica sa Bogom kroz Hrista, dakle Hristos je centar duhovnosti. Naglašavali su individualizovani model pobožnosti. Posticali su versko obrazovanje laika. Naglašavali su važnost čitanja Svetog pisma. I jedna poznata ličnost iz 16. veka, Luterov savremenik, Erazmo Roterdamski, je prošao kroz njihovu školu. Dakle, ovo su stvari koje su bile vrlo značajne kad govorimo o tom periodu uoči reformacije, tako da je suština hrišćanstva zajedništvo sa Bogom kroz Hrista. Hristos je centar duhovnosti, individualni model pobožnosti, dakle nasuprot jednom kolektivnom koji je vekovima bio na snazi. Kako je bila politička klima uoči reformacije? Dakle, kad govorimo o političkoj klimi, moramo da spomenemo, recimo, tu je bio 100-godišnji rat između Engleske i Francuske, crna kuga, polovinom 14. veka, dakle nešto što je obeležilo to razdoblje, husitski ratovi, Turci u Evropi, dakle imate recimo da je Beograd pao 1521. godine, te godine je bio sabor u Wormsu, dakle Luter, katolička Evropa, dakle s jedne strane ima neprijatelja koji sve bliže i bliže se približava, nakon Beograda bitka na Mohaču 1526. godine, dakle oni su sve bliže Beču, sve bliže zapravo srcu Evrope. S druge strane, Luter, protestantizam, dakle to su određeni politički momenti koji su vrlo bitni kad govorimo o 16. veku. Zatim nešto što je bilo pre Lutera, to je stanje u katoličkoj crkvi u onom periodu kojeg se takođe naziva kao šizma, tako, pa onda babilonsko ropstvo ili sužanjstvo crkve, pa onda imate, to je ono razdoblje kad imate u Avignonu papu koji stoluje, imate period kad su bila dvojica papa, pa onda imate vreme kad su bila trojica papa, dakle, to su sve lomovi u katoličkoj crkvi koji destabilizuju na jedan duži period samo stanje u crkvi i šalju jednu lošu sliku vernicima o stanju u crkvi. Spaljivanje Husa, Savonarole, dakle, odjeknulo je Evropom, tako, gde se zapravo, kao što sam već malo pre rekao, crkva se na ovakav način
jednostavno obračunavala sa onima koji su bili njeni neistomišljenici. Nešto što je takođe bilo uoči reformacija, reformacija je samo iskoristila taj jedan snažan element prisutan, a to je štamparija. Dakle, nama je danas najnormalnije, dakle, kupovina knjiga, štampanje knjiga i tako dalje. Međutim, kad govorimo o tom periodu, dakle, mi govorimo, dakle, mi moramo da shvatimo i da znamo da do Gutenberga, dakle, do 15. veka ljudi su prepisivali, dakle, imali ste skriptorijum, dakle, pri svakom manastiru ili samostanu imali ste deo kojim su se posvetili redovnici ili monasi, tako, prepisivanju knjiga, prepisivanju duhovne literature, prvenstveno, dakle, duhovne literature, svetih tekstova i tako dalje. Dakle, sa pojavom štamparije, ideje koje Luter nosi sa sobom, a i ostali reformatori posle njega, dobijaju na jednom ubrzanju, dobijaju na jednoj masovnosti i definitivno je to nešto što je i tekako dalo vetar u leđa širenju reformatorskih ideja. I evo, recimo, jednog citata Adolf Oko, lekar i augsburški nadbiskup, napisao je 1487. godine, dakle to je 30 godina pre teza koja je istakao Martin Luther. Kaže ovako: štampanje je zaista osvetlilo ovo stoleće. Zahvaljujući milosrđu svemoćnog, ovo otkriće omogućuje crkvi da bogatije nakićena krene u susret svome suprugu. Za one koji nas prate, a ne poznaju možda ovu terminologiju, dakle u novozavetnoj teologiji i u starozavetnoj zapravo se odnos između Hrista, odnosno Boga, s jedne strane i njegovog naroda slika izrazom ili koristi tu sliku mlade i mladoženje. Dakle, kad on ovde kaže ovde ovo otkriće omogućuje crkvi da bogatije nakićena krenu u susret svome suprugu, dakle to je zapravo da krene crkva u susret svome mladoženju, odnosno Hristu. Procenjuje se da je u tipografskoj proizvodnji između 1445. i 1520. godine udeo verskih dela iznosio najmanje 75%. Dakle, možemo samo zapravo na osnovu ovoga da zaključimo kolika je žeđ bila zapravo za duhovnom literaturom i onda jednostavno nakon štamparske mašine narod postaje u tom smislu duhovno zadovoljen kada može da dobija štivo u svoje ruke, svakako i na svom jeziku. Dakle, opet tu moramo da spomenemo jednu stvar, a to je da su zapravo Martin Luther, dakle, koji je bio Nemac, i svi ostali, dakle, koji dolaze iz različitih krajeva i tako dalje, dakle, insistirali su na Bibliji na narodnom jeziku. Dakle, godinama je bio latinski jezik, a onda otprilike tu negde uoči same reformacije, dakle, uoči tu možda nekih 50-ak, 100 godina pre toga i tako dalje, počinju već Biblije da se polako prevode na narodne jezike i što će zapravo samo Luther, Calvin i ostali još više nekako insistirati na tome, iako moramo da kažemo zapravo Luther svoje teze, svih 95 teza, pisao na latinskom jeziku. Posle se pitanje zašto, odgovor je vrlo jednostavan. On se obraća intelektualnoj publici svoga doba. Dakle, on se obraća profesorima, doktorima teologije i tako dalje i on koristi zapravo latinski jezik jer zapravo želi da kod njih prvo pokrene to jedno razmišljanje o sadržaju svojih teza. I evo zapravo da dođem sad do Martina Lutera, tako da kažemo nekoliko zapravo reči i o samom glavnom akteru. Dakle, Martin Luther je rođen 10. novembra u Eislebenu u Saksoniji. Odnosno, to je Tiringija, otac mu je bio rudar. Učio je školu zaredom pri biskupiji u Magdeburgu, koje su držala braća zajedničkog života, u školu u Eisenachu i na kraju na univerzitet u Erfurtu, gde je diplomirao 1502. i postao magistar filozofije 1505. godine. Spremao se da studira pravo. To je bila njegova, zapravo to je bila više očeva želja, da studira pravo. I onda je zapravo se dogodilo nešto u julu mesecu, 2. jula 1505. godine, dakle to je bila jedna oluja koja je njega zadesila na putu iz Mansfelda do Erfurta, iznenadila ga jedna žestoka oluja i on je onako uplašen u toj oluji, tako zavapio je Svetoj Jani,
obrativši se sledećim rečima: Sveta Ana, ako mi pomogneš, postaću monah. I svakako on je, naravno, on je preživeo tu oluju, postao je monah 17.7., dakle nekoliko dana nakon te oluje, pozvao je svoje prijatelje na večeru i tom prilikom je saopštio vest tako da ide u samostan ili manastir Svetog Avgustina. Otac se jednostavno nije slagao sa to njegovom željom, ali na kraju krajeva jednostavno otac je morao da prihvati sinovljevu želju da ode i da se zamonaši. Pitanje spasenja postalo je predmet njegove velike strepnje. Evo što je jedan francuski istoričar koji je živio u 19. i 20. veku, Lucien Febvre, napisao. Između 1505. i 1515. godine Luteru nije bilo važno reformisanje crkve. Važan mu je bio Luter. Luterova duša, Luterovo spasenje, samo to. Dakle, kad mi govorimo o Martinu Luteru, već tu u samom startu, dakle, Mikloš već spomenuo tih 95 teza, dakle, on je po tome nekako poznati. Kad govorite sa ljudima koji bar malo znaju nešto, da će vam reći, da, to su 95 teze i tako dalje. Madeo svakako napisao još, pored toga, još dela u kojima zapravo se teološki ne slaže sa teologijom katoličke crkve, i on je zapravo nekako najplodnije razdoblje bila ta 1520. godina, gde on zapravo 3 svoja poznata dela piše u toj 1520. godini. Ono što moramo još da kažemo, to je da se dotaknemo oprosta grehova. Dakle, najkarakterističnija i najraširenija srednjovekovna pobožnost bila je zapravo oprost grehova. Osnov za to, za sposobnost i pravo pape da oprosti kazne grehova koje bi trebalo okajati u postmortalnom čistilištu, smatralo se učenje o riznici crkve. Kao nosilac ključne Petrovske vlasti, papa ima mogućnost da raspolaže tom riznicom i da putem plenarnih oprosta deli blagodati koje one sadrže. Oprosti su se delili povodom raznih jubileja ili posebnih prilika ili možda odlaska u krstaške ratove ili možda ratova protiv unutrašnjih neprijatelja. Dakle, jednostavno treba vam je oprost, vi ste to mogli da ostvarite tako što biste kupili i vama su gresi bili oprošteni. Naravno, ukoliko bi se hteli da vam gresi budu na duže vreme oprošteni, onda ste morali malo više da platite, tako? Dakle, na taj način se novac slivao u lokalnu kasu i na taj način se zapravo i gradila crkva Svetog Petra u Rimu, dakle da budemo i u tom smislu transparentni, pa da kažemo zapravo da se novac i na taj način jednostavno dolazio. Ta svoje neslaganje Luter izrazio u tezama. Ono što je zapravo njega karakterisalo kad je on bio u tom periodu, dakle pre same teze, pre samih izlaganja teza 31. oktobra 1517. jeste što je on bio zapravo jedan revnosni monah. Dakle, on kada je ustupio u taj samostan ili manastir, on jednostavno je svom dušom i svom mišlju svojim jednostavno prionu za tu stvar, za teologiju. I onda ga jednostavno je mučila ga ideja kako da se čovjek opravda, kako jednostavno da bude opravda pred Bogom. Ako je Bog svet, ako je Bog pravedan i tako dalje, kako čovjek koji je grešan može da stane pred tog pravednog i svetog Boga. I najpre počeo, dakle, da se bavi psalmima, onda su posle psalma došle na red dve najznačajnije Pavlove poslanice, su Rimljanima i Galatima poslanica, u kojima je on duhovno i teološki progledao. Dakle, on je počeo da gleda zapravo i ključni tekst je za njega tekst iz Rimljanima 1.17, gde jednostavno apostol Pavle kaže da kad govori o evanđelju, samo tog teksta da podelim sa vama koji gledate, dakle Rimljanima 1.17, gde kaže: jer se ne stidim evanđelja, Pavle kaže, Bože je sila na spasenje svakome koji veruje, najpre Židovu pa Grku ili Jevrinu pa Grku. I zaista u njemu se otkriva Božja pravda. U evanđelju se otkriva Božja pravda iz vere u veru. Kao što je pisano, pravednik živi od vere. Jednostavno,
ovaj tekst je predstavljao suštinu enigmu za Martina Lutera, dok baveći se Rimljanima poslanicom i Galatima nije shvatio da praksa koju je on praktikovao i praksa koju je njegova crkva praktikovala nije kompatibilna ili nije saglasna sa biblijskim tekstom, odnosno sa novozavetnom teologijom. Dakle, ne postoje ta dela, ne postoji taj post, ne postoji to hodočašće koje čovek može da uradi kako bi bio opravdan, kako bi bio jednostavno spasen, kako bi jednostavno bio pogledan na neki način od Boga i da kaže ovaj moj Martin, ovaj moj Aleksandar, Mikloš, Željko i tako dalje, oni zaslužuju da budu spaseni jer su to i to uradili. Dakle, shvatio je zapravo ono što je apostol Pavle propovedao u prvom veku, da se spas samo Božjom milošću. I zapravo ovde moramo da spomenemo njegov stav prema Jakovljevoj poslanici, koju da mi danas iz ovog ugla kad gledamo, dakle mi razumemo zašto on to jednostavno nije mogao da shvati. On je Jakovljevu poslanicu smatrao slavnatom poslanicom, jer Jakov u svojoj poslanici govorio o potrebi činjenja dobrih dela, a to je za mladog Martina Lutera bilo šokantno. Kako sad opet dela, insistiranje na delima kad jednostavno nas Bog spasao svojom milošću. I jednostavno Jakovljevu poslanicu nije mogao da prihvati uopšte i zato je nazvao tim izrazom slavnata poslanica. Dakle, nego Martin Luter zapravo, ono što je važno jeste da kažem, a to je da Martin Luter nije uopšte razmišljao o tome da podeli crkvu. Dakle, jednostavno uopšte nije razmišljao da podeli crkvu, to uopšte nije njegova bila želja. On jednostavno je hteo da reformiše crkvu u kojoj on potekao, u kojoj on rastao, u kojoj on bio, čiji on vernik bio. I zapravo do formalnog razrušenja dolazi tek 4 godine kasnije, 1521. godine, do tada zapravo on još uvek se nada i veruje da može da kako crkva da se reformiše, da može da se promeni, da može teologija da se menja. Međutim, mi danas iz ovog ugla, dakle 5 vekova kasnije, možemo da zaključimo zapravo da katolička crkva nije svoju teologiju promenila. Dakle, stvari koje su promenjene mogu se nazvati samo kozmetičkim promenama, tipa jezik koji se koristi u liturgiji ili tokom mise više nije latinski, nego je sada narodni jezik i tako dalje, ali oni stubovi na kojima počeva katolička crkva i njena teologija ostali su za navek nepromenjeni, jer tako, katolička crkva je samo, kao što znate, tako, svim doktrinama i teologijama dodala još 2 koje se tiču Marije, 19. i 20. veku. Dakle, kada govorimo o reformacijama koje su kasnije dolazile, reformacije u Francuskoj, Engleskoj, sve je to došlo kao rezultat reformacije u Nemačkoj i od Martina Lutera. S tom razlikom što je reformacija u Engleskoj nije imala kao osnov teološku razliku. Dakle, ovde u Nemačkoj je u pitanju teologija, u Francuskoj takođe, ali u Engleskoj je bilo u pitanju čisti politički motiv. Henrik VIII, engleski kralj, jednostavno je želeo da dobije svog prestolonaslednika, dobije sina, želeo da se razvede, da se jednostavno brak sa Katarinom Aragonskom poništi, to je urađeno, to su radili sveštenici koji su njegovu stranu držali i tako dalje, i on će posle svakako iz tog braka sa tom svojom ženom dobit će Mariju Tudor, tako, koja je poznata u istoriji kao Bloody Mary, dakle krvava Marija, ćerka koja jednostavno je progonila protestante, ali posle toga će svakako doći na red njegovi sinovi, pa onda Elizabeta, ćerka koja će učestvovati reformaciju, tako da. Dakle, reformacija u Engleskoj nije pokrenuta teološkim doktrinarnim razlikama, već jednostavno možemo nazvati političkim motivom, političkom razlikom. Reformacija u Engleskoj je zapravo jedna, kažu istoričari da ona negde na pola puta između katolicizma i reformacije koja se odvija na kontinentu. Ali da sad ne idemo, jer bi to zaista puno vremena uzelo. Dakle, problem je zapravo i pretpostavlja zapravo da koji budu gledali će reći da je protestantizam zapravo razdrobio današnji hrišćanski svet na bezbroj crkava, zajednica koje sve veruju zapravo da su one prave, da su one istinite, da su one Bogom dane i tako dalje. Međutim,
ono što zapravo možemo da kažemo jeste da su da svojevrsni duhovni teološki monopol koji je postojao do 16. veka, od 16. veka više ne postoji. Dakle, zamislite sad recimo da imate da bilo šta što je, recimo imate samo jedan automobil na svetu, zamislite imate samo jednu vrstu automobila na svetu i taj jedan automobil morate da vozite, sviđa vam se, ne sviđa vam se, morate da ga vozite. Ili imate samo jednu vrstu hrane na svetu, pretpostavljam da volite neke posebne vrste hrane, ali i tu posebnu vrstu hrane ne možete da jedete više od 2-3 puta za red. Dakle, već 4. dana ćete reći dajte nam nešto drugo, da jedemo, da malo promenimo. Dakle, i na teološkom nebu, da kažemo, protestantizam je zapravo, ono što je važno da spomenemo, doveo zapravo do individualizacije vere. Dakle, čovek je uzeo Bibliju u svoje ruke i počeo da razmišlja svojom glavom. Dakle, više nije mora da dolazi u crkvu kod župnika i kod paroha i da kaže šta vi mislite i da oni kažu to je tako i tako, sipaju ti informaciju u glavu i ti jednostavno ideš dalje i bez razmišljanja. Dakle, čovek je mogao da uzme biblijski tekst jednostavno i da se pomoli Bogu i da ga Bog vodi u razumevanju tog biblijskog teksta. Sad svakako tu postoje svakako mogućnosti za pogrešno tumačenje i toga smo mi protestanti tekako svesni, ali svakako opet i tu možemo da odgovorimo da postoje principi tumačenja biblijskog teksta, dakle, a to je ono zapravo što apostol Pavle napisao, da je sve pismo Bogom dano, tako u jednoj svojoj poslanici, ali da se zapravo mora uzeti kompletan biblijski tekst kada se o nečemu proučava. Dakle, sad ovo je već neka druga tema, možda hermeneutika ili egzegeza ili kako tumačiti biblijski tekst. Ja bih nekako ovde ipak stao, dakle evo, skoro smo već u prvom satu večerašnjeg našeg druženja i da ga zapravo kažem da su onda te ideje koje Martin Luther postavio, tako dalje, vrlo brzo našle svoje mesto, da kažem, u Evropi i po čitavom svetu su se te ideje počele nositi i mi danas zapravo imamo svet u kome postoje protestanti. Kako danas protestanti i katolici žive, tako, to je sad možda neka druga tema, žive jednostavno po meni, da kažem, ja sad mogu sebe da stavim sa strane i tako dalje, čitao sam neki tekst pre nekoliko meseci, tako gde je Pavle, nego da je aktuelni papa, dakle, rekao zapravo da je sam Sotona podelio crkvu, sad ne znam da li da tumačim i da komentarišem tako njegovo neko razmišljanje, ali katolička crkva je zapravo pokušavala svih ovih vekova i dan danas intenzivno radi na premošćavanju razlika koje postoje između nje i protestantskog sveta. Da li je moguće da se jednostavno protestantizam na neki način ugasi, na neki način nestane i bude samo jedna stranica više u crkvenoj istoriji? Ja ne znam, mislim da ne može, mislim da ne bi trebalo, mislim da bi oni isti zasadi koje je postavio Martin Luther trebali da postoje. Ja nisam, da me se ne shvati pogrešno, ja nisam za raspirivanje mržnje, ja nisam za jednostavno za represivne mere koje bi bilo ko kome sprovodio zbog drugačijeg verovanja. Uzmimo biblijski tekst, pomolimo se i krenimo da proučavamo biblijske stvari u kojima se možda ne slažemo i tako dalje. Na kraju krajeva, sam Hristos kad dođe, jednostavno, on će podeliti svet, kako on to kaže u evanđeljima, dakle na one koji su mu s desne strane i na one koji su mu sa leve strane i reći će onda zapravo koja je istina. Ja duboko verujem zapravo da je Biblija knjiga koja pruža istinu i da je zapravo Biblija i samo Biblija dovoljna, bez primese drugih autoriteta koji su se kasnije iskristalisali unutar crkve i postavili kao odgovor i tako dalje. Ja i dalje verujem u sola skriptura, verujem i dalje da je Isus Hristos taj koji nas spasava, da se mi svojim delima ne možemo spasiti, ali svakako ne mogu nikome na silu da namećem te ideje, mogu da prezentujem, kao što i sada upravo radim,
i da ukažem na sve stvari koje se nalaze u Bibliji. Ko hoće da prihvati, da razmišlja, da prouča, neka prihvati, neka veruje, ko ne, neka i dalje bude u onom u čemu je bio, živeo. I evo, toliko od mene za ovo večer. Pozdravljam vas.